livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belren News. Vhorasaintsi vha dzitshaka u bva Afrika Devhula, Mabvaḓuvha Kati na Tshipembe ha Yuropa vho anḓadza database ya tshaka dza miri dza maḓana maṋa fuṱahe dzi wanalaho kha dzingu ḽa Mediterranean. U ya nga tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal ya Current Forestry Reports, database iyi ndi ya ndeme kha u vhulunga na u vusuludza maḓaka. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga European Forest Institute. Vhasedzuluso bva Yunivesithi ya zwa Pfunzo ya Winneba kha ḽa Ghana na Yunivesithi ya Coventry ngei kha ḽa UK vha ri muvhuso wa shango ḽa Ghana u khou kundula u fhelisa zwiito zwa u gwiwa ha musuku nga vhathu vha sina bammbiri dzo fanelaho. Vho amba izwi kha ngudo yavho yo gandiswaho kha Journal ya Democratization. Vha ri hu na u dzhenelela vhorapolotiki na vhaofisiri vha muvhuso kha u gwiwa ha musuku zwi siho mulayoni. Tsedzuluso yo shumisa data yo kuvhanganyiwaho u bva nga ṅwaha wa 2017 u swika ṅwaha wa 2024. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belren News. Nṋe ndi Pfiroshe zwa Maremba, nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awangani ya swida kha sia ḽa masheleni. Belren Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrenbrands.co.za. Belren Brands ndi vhahadzimiswa vha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.